Kodwa eMzansi biso lami ngikuthando Mahlangu, Ndebele activist, Ndebele linengubo, Ndebele lifundileko, khamba nokhotso Mahlangu. Sithokoze bakwethu sikachilo ukuthi ukhamba nokhotso Mahlangu. Namhlanje sokukhuluma ngekoro yokuzithabisa. Nokuthi kuyini nesingakakwenzi ukuzuza kiyo ngoba amathuba manengi hlekiwo esingakawaberegisi thina. Cala kwagcina ngomamnothembi ukuthi kube nguye umuntu ozuzako kiyo ikoro yokuzithabisa. Kesigene kiyo sinomna kwethu lapha ukuthi Alright khots cala chief. Ikoro yokuzithabisa ikulu ne mara hayi man AmaNdebele sibuyele emva khulu. Ngelimi lesiyeni but we're too laid back, we're too relaxed for ikoro efana nale, mainly because I don't know ukuthi into lesiyayithanda sifuna ukuyenza part time or sifuna ukuyenza full time, asazi ukuthi siyaya namkhana siyabuya na. Yabo? Why I'm saying this mainly because if you can check, we do have talent, we do have artists. Yes, siyavuma. I-industry isivalele thina sisitshaba samaNdebele. Kodwana why ivalela thina sisodwa? Thina senzana ke inokuvelela. Yabo? So now ukhuluma into eqhakatheke kakhulu lapha uveze i-Cyprus Boys. Bothini i-Cyprus Boys? i-Cyprus Boys mus ikhambe la kukhamba khona uMamnothembi sekuthi yona imali abakayizuzi. Manje umbuzo ukuthi kuba yini ingakazuzi imali ngoba nawungathecela i-Cyprus Boys ngiyo isichabeni samaNdebele enama-album amaningi udlula bonke abavumi namkha zonke inchema zabavumi ezikhona kodwana imali abakabi nayo. uMamnothembi into leyo yenzile imfakela idomo yamfakela nemali. Manje bahluke ngani bobabili manje kuba benza into yinye? Yazi mina ngicabanga ukuthi into yenza ukuthi bahluke, okay, asiyihlanhle mchana. For example, sibe ku Dr. Nothembi Mkhwebane ngapha sibele i-Cyprus Boys. Sicheka i-presentation, delivery on stage, sihlola nokuthi omunye une team, omunye akana team. Yabona? And then sihlola nevunulo wabo on stage. Dr. Nothembi fala ke dawo. Now ukhamba phambili nokuhamba yedwa. Yabona? So now into enebegodu ubetha negatara. Negatara ke kwaliwe mchana, ikwali isiNdebele. Yabo? Then sicheck i-Cyprus Boys. Babetha amakose ebhola mchana. Babetha igere ball. Yabona? So bambethe nemporiana ezenzwe ngomncamo. Yabona? Bambethe njengabasekwabo. Yabona? Abakavunuli ubuNdebele kupheleleko bungakhona ukuthi nanoma i-tourist la ngaphetsheya babona en-TV libe nekareko. Yabona? Mara uDr. Nothembi uthengisa ubuNdebele, i-image yakhe it's so powerful in the way ukuthi ngaphambi kokuthi uyamuzwa ukuthi uthini nakavuma kodwa ukukara indlela avunule ngayo. Yes. Ngikho mhlapha nje nabathikiti nababala AmaNdebele bacabanga uMamnothembi kuphela. Umlingisi Mamnothembi. Yes. Umvumi Mamnothembi. Yes. Umhathi Mamnothembi. Yes. Hey, talking about the Bahachi chief. You see, I think mina abahacha ngelimi lesiNdebele khotso, they need to be visible. They need to be visible in a way ukuthi their brands have to be on point. Their image have to be on point. Their social platforms, they have to be on point. Ngoba abekho emehlweni wabantu because i-broadcasting channel ikhambe ichukuluka. Because now if you are on radio, you have to check ukuthi kwenzekani on social media. Kufanele ukhamba uzibulela lapha nalapha. Kufanele ukuthi nawe ube involved ekwenzeni social media ukuthi be exciting. Yabona? So now abahathi bekhethu kufanele baziveze
fanele imbatho labo man namkhana babe nethombe zama sizibiza ngokuthi ma-publicity pictures. They don't have such things. If you can check ama-social media platforms wabo njenganje uzokubona umuntu uposte ngisho wakhe cash me today ngo-3 uyobuya poste kusasa same thing, cash me today ngo-3, 5 days yoke same thing. Why is that? And you know, they need to have a live ku social media as well, so that because now abantu abatsha abaningi ba ku social media, internet is the way in China. You need to be active, whether ku Twitter, Instagram, TikTok. Now with TikTok iyavota. Nasikhuluma nge-image, you need to build your image there. You need to get some of your followers from your social media platform ukuthi beze bazolalela your radio station. Ngikho ngithi amathuba kithi asemaningi hle ngoba yes kunje into ephathelene nesindebele ngaphakathi iyafunwa, abantu bayayikhanyuka. Exactly. Uthi mvumo, uthi mhathi, yonke into ephathelene nesindebele abantu bayayikhanyuka, abantu bafisa ukuyibona. Cala musindo ichoko ngikho umvumi lo kana kabusuka emhathweni orangasese emhathi asamazi ukuthi wenzani. No, you mean umhathi nakasuka emhathweni angasabe emhathi. Yeah. Asamazi ukuthi wenzani ukuphi. Lapha khona nje uphilo bakhe sekenzani ngabo sesimanje ukuthi ke wahatsha seyichayisa kuphelile ngayo. Ngilo ichoko ukuthi Ndebele babe nentombi ezibiza ukuthi ma publicity pictures. Yes. Nasibuyela kule uyichoko yakuthi you see Jama, before you get into that khotso ngifuna ukuveza le image ukuthi iqhakatheke kangangani, yaba, and uvezile ukuthi njenganje ubuNdebele namaNdebele ukuthi ubukhwari bethu nelimi lethu nabantu abakhuluma ilimelo bakudemand njenganje, mara isitshaba sekhethu namkhana ama-creatives wethu awenzi litho. Yabona, angibaboni mina bavela na different products baveza ukuthi okay nami ngiyindebele ngiphakamisa isandla sami la ngikhona, nami ngiyavelela, nami ngiyafuna ukuvelela, nami ngiqalana isitshaba seSouth Africa neAfrica, ngoba currently simaNdebele sine komkhulu eku 161. Yeah, eku 161 Mzansi Magic every Sunday ngo-8, yabona. So now AmaNdebele khethu now kufanele adobe i-advantage leyo bagijima into le barage na into le kuhle kuhle marathon nayisuka kukomkhulu mde ingene ngaphakathi kwenye namkhana nayisuka lapho mde ingene komunye nomunye. Into engikarako njenganje AmaNdebele sewanotshwala bakwethu ibizwa ngokuthi Juba nokhobe gin and tonic. Yes, yabo, lapho ke bakonondahana babelethile ngoba babonile ukuthi okay nje sine high play sisitshaba samaNdebele. Now isikhathi esihle sokuthi singaveza isiyeziyezi utshwala okufana nalobo. Ngizwile lapha ngeke ngakhuluma nodada khona batho itrebo mtrebo. Ayina itrebo mtrebo mteli itholakale. Cala AmaNdebele into le siyahona. Yes. Kazi umraro ukuthi siyavilapha namkha sibhalela ukuqabanga namkha hlalela umkhumbulo wethu ngenidono na ngoba cala nakuzokuvela umuntu ekhiciza namkha atlodla isiyeziyezi, lokho kuyatshengisa ukuthi akukho la singabhalela ukungena khona. Nokhunye eMdebele singene khona kula AmaNdebele awanawo ama-sports commentator and woke ama-option akhona ku-SuperSport, isiZulu, i-Afrikaans ikhona, isiXhosa sikhona, iSpedi sikhona, isiSuthu, woke amalimi akhona kutshoda AmaNdebele kuphela. Leyo ngenye AmaNdebele eMdebele singene kiyo ngoba ikoro le iyasihloga thina, kodwana ngeze yasuka la isuka khona yayizongena kithi. Ngithi eMdebele sisale emva, ngithi eMdebele silandelela. Cala ubabshiro Mbhenani
mina njengomuntu omutsha bengifisile ukuthi abhubhe kube ku-SuperSport ukhona uyamthola njenge-option elimi lesiNdebele kodwa khange kwenzeke ushelo mbonano omutsha omncane fuza abe khona azokuvala loyo mbobo we ukucommentate izakala kumloyo mbobo sakhulu ukukhuluma ngenye imbobo lalela ke khotho uveza amathuba uveza umkhumbulo oqhakathekileko la ngoba nawuthi uyaqala isports analyze kwama team kwama soccer players AmaNdebele wekho ngaphakathi eground why sinale ikhono kodwa nomraro usekutheni ama agency la ama soccer players AmaNdebele anawo ama agency na bayazi ukuthi kufanele benzeni ukuze bayodlalela i-professional soccer team na yabona benzani bazibandakanya bayaya kuma trials namkhana njani so now i-DStv inawo abanye bahatsha zebhola kodwa thina sinabo why singanabo kana ama commentators wethu wenzani why baphelela FM kuphela yebo laba basakhulako nabo why baqala FM kuphela why bangavuleka umkhumbulo because now kunela imali umunye ongihatshela kamnandi ekhulu lapha uRage Mapensela yebo he's doing a great job yes and AmaNdebeleni sinabo abanjalo sinabo abangakhona into leyo so ukomi kani bangaphakamisa isandla sabo nabo bathi SuperSports sikhona njengesitshaba samaNdebele ama options unawo amanye amalimi kani thina wethu ke iqabanga ukuthi kufanele senze umhlangano nabantu beSuperSports ona mtelo ubo khona mara okhunye ngasikhathi cala ngisi bathi you can drive a horse to the river kodwa ngeze ikatalela ukuthi sela amanzi ngeze kuthelepe vele ukuthi sibe nomhlangano neSuperSport ekubeni abebethu abodade namna kwethu abasi creative abaqabanga ngendlela sicabanga ngoba qala baningi indle esikababiza ngamabizo abo ufuna ukungitshela ukuthi yona into esicabanga lebona yena la kahleli pasa yena akayicabanga namkhakabona ukuthi yes nangasuka lapha ngisunduze ngingene ngapha nongizobe ngisiberekele hle isitshaba samaNdebele qala kithi kwaba ngushelo mbonani kuphela oyokhatsha iFIFA World Cup bekwagcina ngaye khani laba abasele kubabhalwa yini yazi khotso mina omunye umraro engubonako nje ngesitshaba samaNdebele ukuthi nakunomuntu owenza into aka invest fully ngaphakathi kwayo ukuthi wenza into le bese une plan B yabo ukuthi lena ifela kweqela ngako plan B so now lokho kwenza ukuthi uhlakalaje na umuntu ukwazi ukufocus endweni awufocus endweni one ukuthi i-energy yakho namandla akho awafake endweni le so isitshijilo ngileso ngesitshaba samaNdebele ngoba umuntu ngaphamvumi ngapha ubereke contract ngaphamvumi ngapha ubereke ukudeliver amabhansi ngapha limlingisi ngapha usesikolweni yafundisa yabona ngapha mlingisi ngapha kunokunya kubambileko ekumbamba full time you understand so now ngicabanga ukuthi mina isitshaba sekhethu nesitshaba samaNdebele kosa kufike lapha ozidela khona ukuthi alright mina empilweni nami ngifuna ukulingisa so now thola indlela zokulingisa kushuthi yonke into ozoyenza ngidela ikulidele ekulingiseni ungathi wena umlingisi ngapha uthi hayi no ngibamba bambile lapha econtractini ukuthi net ngikhona ukudla hayi ene ukubamba kwakhe econtractini kubamba fast for 10 years kubamba fast each and every day uchapuluka ngama weekend and into oyithandako le na le uthi ayifuni awusakhona ukuyenza full time ngoba ubamba lapho khonye mara i-temporal mara i-temporal 10 to 15 years i-temporal leja no nawuphumako udiniwe awusafuni next ezokuhlanganisa nokubereka budisi ngoba iminyaka elisumi leyo iqede ubhicidaka wenzani because khotso sibabantu siyakhula yabo
angekho bethi ingatara ziloku ezingalethi imali ngapha unabantwana ngapha uba nomfazi umfazi aloku bathi ububa bakho waba nangale igatarini and ngapha azilethi imali ngoba uzenza part time into ichoko le inkumbuza unyaka ogantikileyo umnakwethu umhloko nyathi igwabo lakapondo volume 5 kuba ngiyo yakhe yamaswaphela nayiqedako nayo uyalisa igatara nayo uyayichiya imike uyayichiya ngoba indrwezo azimlethela imali indrwezo azimbekeli uburotho phezu kwetafula kunalokho zithatha imali zikhupha imali ezingayifakiko mva nje noba ngani MP naye uthe uyalisa ekoreni yomvumo nokuzithabisa ngoba sekuneminyaka eminingi akiyo kodwa ayimenzeli litho kunalokho imhlagiso kuya phambili ngoba uthatha imali le ngapha uyithatha uyifaka ngapha ayile ayibuyisi le ethetha ayifaka ngapha nenye ezomphilise nokuya phambili naye uthe uyalisa nasho njalo khotso sinomraro esichabeni samaNdebele ngoba kuthi ukuthi sinomraro khona like for example nawenza example ngomhlokwane kaBungela ukuthi uyaphuma ekorweni ukuzithabisa ngoba ikoro le ithatha imali yakhe eningi ngoba kuyabhukwa istudio thengwa amagatara uba ne-team ekufanele uyihire lapho abantwana mde bayeze bazogida then travel and suke from point A to point B lapha nokufika nokugida khona ene yena ama-album akhe akhona AmaNdebele yatsho ukuthi ayivuma kamnandi mara ke siyabasupporta thina na do we support izinto zesiNdebele do we support ama-artists esiNdebele do we support ama-creative wamaNdebele namkhana njani because there was no way kube umhlokonya kaBungela bekafana nabokhuzani enza imali njengabokhuzani then jikijika kunona mngelisa yabona so lokho kuthi ukuthi sinomraro nathi sisichaba samaNdebele asisupportana yamraro omkhulu kulo asisekelane ngoba nangothi yaqala umvumo njengokhuzani ku Spotify uverified yes exactly kalokho ngichaza ukuthi iprofile yakhe ine-approved ine-blue tick ngabantu bekhabo kuphela lokho kuthi ukuthi nakakhuluma ukuthi kusasa kunomvumo omutsha engizokhupha abantu abasakhona ukulinda nokuthi u12 loyo betha nini bathenge basekele nakenza ama-concert nokuthi kuhle sinabo ama-event organizers ayenzela abavumi besikhethu abakubanikela ithuba lelo nalo ukuthi no kwamhlange stadium ngosonraga umhlokonya kaBungela uzoba lapho ngoba nakathi cala musi badla kuphela eminyanyeni kuphela nakuneminyanya lokho kunamasokana nakho akusinto yenzeka qobe nyaka namkha unyaka wonke uthoma kuTshirhweni tot bekubethe unoba ithola ngonyaka nakathi yemtchado nithole imtchado lihlanu aye kuyo unyaka wonke wenza abantu bekhethe bafuna ukubhadela khotso umraro omkhulu ngilo bayayifuna into eyahle kodwa bafuna ukubhadela umuntu uthi ngikhona ngifuna i-artist mara nabathi 7.5 no ngeza ngichacha 7.5 for 20 minutes so uyabo ukuthi aka-understand ukuthi nakathi 7.5 for i-20 minutes kune-traveling cost kunemali kufanele ayibhadele iband kunemali ekosabathenge ngayo ukudla endleleni nabasuka la baya kuye la khona so umraro omunye khona ngiwo wona lawa ama-promoters they don't book ama-artist ekhaya kwaNdebele kungenzeka iminyanya wena khotso kodwana abawabhukhi ama-artist avuma ngelimi lesiNdebele and nabo kuze bangawabhukhi ukuthi baku-business and i-business abo ngoba kokuthoma thina simaNdebele asibasapoti abantu abenza izinto zesiNdebele so now i-promoter liku-business liqale ukuthi fanele ngibhukhe umuntu ozongilethela imalami back into leyo mraro hle ngoba ayikuhle mraro yithi AmaNdebele hle ngoba eminye imhlobo esakhelena nanjengamapeli into leyo bayenza umvumo wesinto wesipeli bayakhona ukumbiza emaditshweni la kuditsha khona abantu abatsha umraro sekutheni AmaNdebele ngomningi ba isiNdebele abasithandi
isiNdebele abasithathele ehloko ngileyo itsho ukuthi umuntu ucabanga ukabza the small ukuthi nangibiza ukabza the small ngizokhona ukwenza ngayo 20,000 ekubeni eqinisweni nendaba nasingakuhamba sithuthuthina sisithuthukisela abavumi besikhethu ukuthi umhlokonywa kabungela nomuntu ungamazi umhlokonywa nakambona emnyanyeni nakho uzomfuna ukuthi no umswekhethu lovuma kamnandi hle isitshaba siyamthanda abantu bayamthanda ithi nami nahlela umnyanya ngimbize AmaNdebele umraro sesekithi hle ngithi esinganikeli abavumi besikhethu namkha abantu abokukoroleka ukuzithabisa ithuba ngikho lokho umuntu engisi ugcina sekabona ukuthi no khe ngilise ilimi lesiNdebele ngoba angithola amathuba kilo kubhedere ngikukhamba ngiyokulingisa ngesizulu ngoba isizulu esengithi esithola kiyo amathuba ngobunengi mara nabo khotso ama-artist AmaNdebele ngiyawaplay machief ngoba cala mus i-representation abo injani i-image injani banayo image na nje ungangibalela nje one artist ongambeka lapho lo ngiyazi ukuthi nangibona le vunulo ngibona yena awekho you see exactly umraro ngilokho because now istyle sabo sokuzirepresenta asikanzinzi naso akwaziwa ukuthi ubani vele umbatha lesi style yebo so now nabo kufanele babereke phezwe image publicity pictures abe there kufanele babe ne team ababereka nayo ukuthi yena nakabhizi ngestudio as promote namkhana enza music kube na someone ngaphandle umpromoter kube nomunye umuntu ozomthengisa kube nomuntu ozokhamba yokokoda konke nje kube nomuntu ozokuhandlela ama social platforms wakhe ukuthi angena koko mina ngithengisa umhlobo yabo angene ampromote ku social platforms you know ne okhunye ngikubonile kwa YouTube abo bavalela ama comments you know bayithola njani feedback if someone use America ufuna ukumbhuka umthola ngoba kakhona ucomment ku music video namkhana engomeni zakhe azifake ku YouTube yayibona so now into efana naleyo nabo kufanele bayiqale singathi njengoba ngitshilo ukuthi abahathi nabo baziqale madoda ukuthi okay ngiku this platform do we understand ukuthi how big is the radio platform do they understand that na do they understand ukuthi lahle zikhona kuna more than 200 kuna more than 500 kuna more than 100,000 yabantu abafuna ukuhlala ku that particular city you understand wenzani wena to add value in what you are doing ngenye izinto AmaNdebele khetho kufanele baziqale ngoba singayiqala ngakelinye ihlangothi mara nabo mde bazinuka amakhwapha ngelimi lendleleni uyabona abavumi check abavumi check ama social media platforms wabo uzokubuya ungitshela ukuthi okay upostana ubhizi uya jokes la akathengisa umusic akathengisa umvumo uphenduka i-comedian mara nawumbuza ukuthi okay wena wenzani no mina ngemvumi ngidlala this kind of music mara na uthinga ku timeline yakhe uyibondwe le uzitholela umuntu ojokesako nomuntu othina kavela lapha akakaveli ngendlela naye afuna ukuzithengisa abazithengisi kuhle kuhle uqinisile ngikho nakumabona kude namunye sikabe ukumbona batsho naku namhlanje ku daily thetha bazokukhuluma ngekhambo lakhe lomvumo naku kusasa nithini top billing or yona le khona baphela kuphela emhathweni nako umhathi wekhethu kuphela kwekwezi FM nako langa lelo that's the problem cha abaguguleki you understand mina ungasingugula Google Thando Mahlangu ngivele yeah so now abavumi nabo abenze ukuthi baguguleke khotso ukuthi ipresenter nayidlala ingoma ikwazi ukutshela ngehistory yomvumo othile ikwazi ukutshela ukuthi uthomephi ukhambephi wayapi you understand things like that mchana image online is very much important nayo le so now every creative lendebele fanele lazi ukuthi kuqhakatheke kangangani ukuba ne online presence bayibiza njalo yebo sinaba abavumi aba-rich mchana in history akathoma ukutshela intori zakhe or nawuthoma ulandelela ikhambo lakhe
uyabona ukuthi mara la we have igolide yazi Yes, mara umraro ukuphi umuntu lo angakabi ukwenza imali njengalabo abanye abafika nje bavuma amapiano uyabona ukoma abavumi bethu abavuma ngelimi lesiNdebele bangakagqwali ngakumapiano because now amapiano mchana nawo enza imali you know ngiwaletha ubrot etafuleni sebaya ngaphetsheya siyababona mara abavumi bekhethu bona ukomngani bangangeni kumapiano yazi into ichoko le izolo ngenza ihubhululo elidephe khulu kwamambala lokuthi uzodwa mabhena kuyokuphela umvumi wesiNdebele ovuma ijazz sehle bakwethu into angibona ukuthi AmaNdebele ayakubona ukuthi siphethe igolide eliblanka kangangani kuyo umvumi kwaphela bakwethu ovuma ijazz esiNdebele ngelimi lesiNdebele abanye bakuphi nihleleleni nisifihleleni mara iningaveleli yena uzodwa mabhena kom angasupporteki kom abantu bangamsekeli ukom singamsekeli ukuthi simthuthukise simguge simbeke phezulu ku level yabo Judith Sipuma ku level yabo Brenda Fassie ku level yabo Kefa Simenya you know ukom singamthathi simuse lapha phela na uthi uqala ihistory kazodwa mabhena it's very rich mchana ngaphakathi kwekoro kuzithabisa yabona mara simaNdebele siyamsupportana ay indlela iseseyide khulu kwamambala kithi AmaNdebele sekusikhathi sokuthi nathi uzodwa mabhena akhona ukwenza iminyanya nge-state theater simaNdebele kukhutshwe amabhesi la kukhutshwe amateksi kukhutshwe yonke into kuthiwe ukusekela uzodwa mabhena ngenyanga ezako bathi uya nakaya eJobeni konje bathini imarket theater sifike lapho sibethi sold out ngelimi lesingisi nakathi uza kwaMhlanga eCommunity Hall kube khona kubethi sold out sibalela yini ukwenza izinto ezinjengalezo umraro kuhle ukithi eMandebeleni cala mchana ngaphakathi kwekoro kuzithabisa into eleyikulu ne mara okay asicheck ama-actor khona chapuluke nje ngewinida AmaNdebele on TV nakhona yabona and then sibuye sichecke abavumi abavuma umvumo wabantu abatsha you know sibuye sichecke ukuthi sinabavuma abayingaki ngaphakathi kwamapiano sinabavuma abayingaki ama-producers enze house ngaphakathi kwe-afro house sinama-producer ayingaki ngaphakathi kwe-afrotech sinama-producer ayingaki ngaphakathi kwamapiano la sinama-comedian ayingaki ngaphakathi kwekoro kuzithabisa sinabo MC abayingaki abadumileko abaziwako you know sinabantu abayingaki abamaNdebele abane-product yempahla so far we have uSichomani njani phela oveleleyo unamateki unayo yonke into embathwako nje wenza tot benze nento esamelako le so now umbuzo usekutheni thina simaNdebele siyakhona uku-identify abantu abanjalo bese sibasupport namkhana njalo you know and fanele kufike to a level la sishifta khona ekutheni simsupporta ngoba umhlobo lo the simsupport because uproduce equality yeah you know so now engikubonileko ngosichomane uproduce equality amase imbatho zakhe zi-equality bakwethu qala siyakhula man qala sine brand yethu yamanzi ithosi still water yes nje basanda ukusungula i-gin and tonic yethu ijuba nobukhobe kukhulu ekuzako kuningi kuzako kuseza ne-champagne yakhona kuseza ne-wine yakhona bakwethu kuhle ikhono sinalo hayi ukuthi sikholophela sikhona ukwenza litho ikhono sinaso sokuthi sikhathi nje ukuthi AmaNdebele azinuka amakhwapha sikhathi nje sokuthi AmaNdebele asekelane sikhathi ukuthi AmaNdebele athuthukisane bona babodwa ngaphandle kokuthi bona siphume sifune sicala isichaba ngaphandle asicaleni thina AmaNdebele le ivuka Ndebele podcast bakwethu ibizo lami nguThando Mahlango uyangithola ku TikTok @ThandoMahlango_ ku Instagram @ThandoMahlango_ ku Twitter @ThandoMahlango_ na ku YouTube @ThandoMahlango_ ngiyathokoza mina ke ngiyatholakala ku Facebook uKhotso Mahlangu Instagram uKhotso Mahlangu_
Twitter ngehotso mahlangu _ Facebook ku TikTok ngehotso mahlangu bakwethu ivuka Ndebele podcast sithokoze Ilele